Lakhipur online puthok saba June gitang kun manga yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maru pao Manipuri oja singi mitei mayaki training program ngarang dagi kasar gi mapamani da hodokre kilogram sanga henba ganja gi polam sing ngarang kasar police na gari ani dagi mioi ahum goloina na phare Uma Central Committee ki demand ahum yawba memorandum pipagi khongjang leptana changselakle July amadagi Indian Railways na passenger train gi ticket mamal hengat hangadori amasung laibak inthabagi thodokna Barak Tampak ki mapam sing laibak asigi mapam ataiga rail amadi gari lambi phauna bangamdana laire Haujik mapung oi pau tabirase Numit mangani chubna pangthokadaba Manipuri oja singi mitei mayek training program ngarang June gitang kunmari dagi Sonai Jubati Singha Manipuri High School Kasarda hudokre Diet Udarbonna SCERT Government of Assam kusamnaraga pangthokpa training program asi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi tengba ngaloinana pangthokpani Haudokpagi thoromda Dr. Jibendu Datta Principal Diet Udarbon Kangabam Santi Kumar Retired Joint Secretary Government of Assam Dr. Soibam Haridas, Chairman, Academic Resource Subcommittee, Dr. Haurongbam Rajmani, VP, Manipuri Sahitya Parishad Assam Central Committee, Yendrambam Ashok Kumar, Headmaster, Sonai Jubati Singha Manipuri High School, N. Modon, President, North Sonai Branch, Manipuri Sahitya Parishad Assam, K. Sopon, VP, Manipuri Sahitya Parishad Assam na Mathang Sidna, Mifam Mapu, Athoba Mithung Amasung, Ikai Kumnajaba Mithung Sing Oinata Istapam K. M. Ngobana, Thorom gi nunggi Oibawarol, Pongdoki Bagalina, Thorom Hodoki, Training Asida, Laire Lakpam Champalala Madi, Dr. Saitabati Anina, Resource Person Oina Takpi Tambiki, Training Program Asida LP School Yoza Nipunito na Sarugyaki, Thoronga Marilaina, Wangangloi Oina Sarugyaki ba Dr. Haurongbam Rajmanina, Mitei Meki Haurogwari gi Matangda, Machakhaina, Wangangki. Leptagina Raite is a Brahminipi. Somdagi right again a left in a Karosti lipi. Matatagina Makade is Chinese lipi singose. Asineva. Ashmaita Udana, a coin of Pittsburgh in a thing of a share, my don't think that. High washing Sigamate may shake a coin of Karai de Gila, Kabishe, a coin Masigi root thiumatam da Koise, Brahmilipi Shiga, Chana, Brahmilipi and a Kogi Sanskite, low in Habishi, Tajataba, not like a Bangari low, indeed they eat low. Kaino di karai da ige ba khoi gi Myanmar rom da I ba Thailand lom da I kamain to ige mushu asmai tong ige ba koi da gi je te I be sum ige Ingraji me sing che Roman me sing che Sanskrit ek da puru bra ba si question la khane ba Ingraji ga su khoi Hindi lai ba dugai di Sanskrit lai ba dugai Bangla lai ba Bangla ka sit ma koi di adu su me ek ti jam kui ra yani kari gumba wahai ama mapung phana haidokpa ngamna bagi damak Hol Haidok Amagi, Mamang Tangba, Mapung Mayak, Aduda, Sunjillaga, Haidok Baloidana, Mayak Hajilaga Tamliba, Mayak Masiat Adubu, Lonsum Mayak Kawi. No Lonsum se, Kari Matang Sine, Onusar, Angang, Natraga, Angang Ba, Angang Haita di ako here Onusar. Numit mangani chubna pangthokadaba Manipuri oja singi mitei meki training program June gitang kunmari lepak pokpa numittagi Poilapul da laiba Lalang Manipuri High School da su hudokre hudokpagi thoromda Sarmista Chaudhary Senior Lecturer Diet Kasar Nami Pamapu Laisungam Robindro President Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na Chief Guest amasung Ikai Kumnajaba Mithung Sing Oina Arambam Korokopal Retired Postal Superintendent Asangbam Sopon, Convener, Manipuri Language Protection Coordination Committee amasung Yangkhom Raj Bihari, CEC Member, Manipuri Sahitya Parishad Assam na Phambak Tanlingsinki, Loinana, Dr. C.H. Manikumar, Associate Professor, Radha Madhav College, Silchar, Thangjam Rosen, President, Manipuri Youth Front of Assam amasung S. Nildaja Singana, Mathang Sidna, Resource Person amasung Language Expert OBK. Ingudam Nilbir, Secretary, Manipuri Sahitya Parishad Assam, Lakhipur District Committee na Miyam Butaran Nokpa Giwarul Tamki. Phambak Lengsin ki Oja Singi Maphamda Lengyan Kudol Tamduna Ikai Khomnajaba Utlaba Matungda Oja Yangkhom Raj Bihari na Mitei Mayek amasung Manipuri Lon gi Maroi
मचाकसिंगी मरमदा कीनोट एड्रेस लांथोकी मथंगदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना पुथोकपा मितै मेकी कैलेंडर डाइस तेलेंगसिन की बावजा सिंगना माइकुम हांगदोकी थौरोंग मरी लेनना असंगम सोपोन आरामबम गौरगोपाल अमदी लेसुंगबम रविंद्रना मरोय बवाफम कया थंबिकी रिसोर्स पर्सन ओइना लेंबिरकीबा ओजा सिंगी माइगेदगी डॉक्टर CH मणिकुमार एस नीलधजा अमसुंग थंगजम प्रोजेक्टना मेटे मेक की मतंगदा मरोय बवाफम कया थंबिकी वर्कशॉप असिदा तोंगान तोंगान स्कूल सिंगदगी ओजा यांखै तरुकना सरुक याकी हाइना मणिपुरी साहित्य परिषद असम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइगेदगी इंगुदम नीलबीरना थादोरकपा चेरोलमना खंगलकली कासार पुलिस नंगरांग सिलचर पुलिस स्टेशन की मखादा लेबा सिलचर बाईपास ISBT सिलचर दा थिहुंबगी थौदोकमदा त्रिपुरा दगी लाकिबा गाड़ी अनिदगी निसागी ओबे पोलम सिंगा लोइनना मियोय अहुम फागतख्रे मखोय अहुमक नोंगचुप त्रिपुरा दगी नि हाइरे गाड़ी सिंग अदुगी अरोनबा चेंबर दा लोतुना पुरंबा चौराकना किलोग्राम चंगमा हेना लुंबा गंजागी पैकेट मरफु पुलिस की खांगबो दुना फागतखे मसीगी कैथेल की ममल ब्लैक मार्केट लुपा करोड़ अहुमरोम ओइगनी हाइरे थौदोक थोकफम द पांगथोकिबा चांगयेंगदा ड्रग डिटेक्शन किटना गंजा की पोलम सिंग अदु पॉजिटिव रिजल्ट उठकी मखाताना थिजिनबगी थबक चथरी हाइना कासार की सीनियर SP नुमल महतन फंगदोखी এই অভিযানৰ এটা অংশ স্বৰূপে আজি পুৱতি নিশা ৰাতি প্ৰায় 2টা বজাত আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই অভিযানটো আমাৰ ইয়াৰ শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ISBT অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি দুখনকৈ গাড়ী সন্দেহজনকভাৱে দুখনকৈ গাড়ী আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰোঁ এখন তিনিজন ব্যক্তিক আমি হুটপুছ কৰোঁ আৰু হুটপুছ কালত সেই তেওঁলোকে কঢ়িয়াই অনা লৈ অহা গাড়ীৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু গাঞ্জাখিনি আছিলে 86টা পেকেটছ আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেট আছিলে আৰু সেই পেকেটবিলাক যেতিয়া আমি জুখমাক কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত 576 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি আজিৰ সময়ত চুৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটিৰো অধিক হ'ব United Manipuri Association Uma Kasar District Committee na sinduna ngarang Jingitang Kunmarida Uma Central Committee ki demand ahum yawpa memorandum ama Assam ki CM da pinaba Kasar ki District Commissioner Sri Mridul Yadav ki mafamda kusinakre haukiba Jingitang Taratret gi hoduna hozai amasung Hailakandi District Commissioner da pisin kiba memorandum singadu da pankiba singaduga chap manana ahan bada hauzik lairiba Manipuri Development Council asi mikhal tawraga sembinaba anisubada Assam Sarkar na athuba matamda Manipuri Autonomous Council ama sembinaba aduga ahum subada Assam da lairiba Manipuri singbu Scheduled Tribe Plain da chalanbiyo haiba demand ahum asini Ngarangi khongset aduda Uma Central Committee ki Secretary Konsam Joymati Central Committee ki Executive Member Seram Manihar amasung Konsam Nandababu galunana Advisor Ngangom Niranjan amasung Mutum Kunjamahon yauki Handak matang changsilakliba District Commissioner sing unabagi khongthang asi Karingbanj District loiraba matung Sipsagar amasung Karbi Anglong gi matungda Guwahati da issue asigi matangda press conference amasu pangthokani haina Uma Central Committee ki General Secretary Lamabam Chingthang Khombagi Cherolama da phongdoragle All Assam Soccer Futsal Association Headquarter Lakhipur ki Founder President Moirangthem Brajagovinna Jungitang Tarani Panda Laikidabada Association asinangarang Tolen Kun Ngangom Brajakishor ki Sangaida Awaba Phongdokpagi Thoromama Association asigi President Retired Major Puris Habam Manidhonami Pamapoiduna Pangthokre Advisor Singh Irom Gormani Manikanta Sharma Lisam Sanaton Loinana Maitan Kaisam Surjit Ngangom Tompok Bocha Sanaroi Singh CH Ranjana CH Deepika na Chingbana Sarugyaduna Awaba Phongdokre hairi Indian Railways na July gi tang amatagi hauduna
passenger train gi ticket mamal hengat hangani haina lauthokre sub urban train amasung kilometer changma phawbagi second class travel di mamal hengat pa sidagi komthokle adubu kilometer changma dagi henbagi da kilometer amada paisa 0.5 tawduna hengat kani haibati kilometer chama khudingi paisa yankhai tawduna hengat kadore Northern Frontier Railway gi makhada leiba Jatinga amasung Lampur gi marakta leiba kintabagi tawdokna maramoiraga nahan numidang dagi hoduna lamding amasung Silchar gi marakta train chenkhidre hairiba mafam asimakta da National Highway number 38 ki mathakta leiba kintabagi tawdokna maramoiraga Silchar haplong lambi su thingkhre masina maramoiraga Barak Tampak ki mafam sing leiba khasigi mafam mataiga rail amasung gari lambi phaunaba ngamdana leire amaromda Agartala amasung Kolkata gi marakta chenba Garib Rath Express Guwahati amasung Kolkata oina chelgani haire asomda grade 4 post ki interview lambi thingbagi thodoka sina maramoiraga Barak Tampak amasung Dima Hasau gi candidate singi oina interview atu yeithokre panbayai hairiba parikha sigi document verification amasung bhaiba Guwahati da ngarangdagi hokre adubu Barak Tampak ki jila ahom amasung Dima Hasau jila gi oina lambi gi phibam masina maramoiduna jaithokibani Assam State Level Recruitment Commission na anoba matam amuk hana lauthorokani haire Nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phawba layengzari Mobile number 8638 078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Khanganjaba ma Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba doctor ke ana layenga dori arthritis paralysis diabetes prostate ki problem kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen khudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung taruk phawba layenga dori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa khudingi nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung taruk phawba layenga dori adomgi khudong chaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjauna na booking tobinanaba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi magi dagi khangalakli Khanganjaba ma healthcare amadi paramedical science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahumgi bachelor of vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore healthcare gi field da skill development oiriba medical laboratory technician operation theater technician physiotherapist radiology imaging technician patient care management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare akupa maroli tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lingsibirabu Natraga mobile number 939573245 da of Honobio Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu
अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी ओजा सिंगी मितई मयकी ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarangdagi kasargi mapamanida haudokhre किलोग्राम संगा हेनबा गंजागी पोलम सिंह ngarang kasar पुलिसना गाड़ी अनिदगी मियोई अहुम गोलोइना फारे उमा सेंट्रल कमिटी की डिमांड अहुम यावबा मेमोरेंडम पीपगी खोंजंग लेप्तना चंगसिलकले जुलाई अमदगी इंडियन रेलवेज ना पैसेंजर ट्रेन की टिकट ममल हेनगदंगदौरी अमसुंग लेबाक इंथबगी थौदोकना बराक तंपाक की मफम सिंह लेबाक असिगी मफम अतैगा रेल अमदी गाड़ी लंबी फाउनबा ngamdana लैरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा नसीगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।